kuhlale lisuso yelapha ke Kaizer Chiefs amehla ngasethenjwe lapha ke uNompempe bakhona osiduma ngabanye abafuna ukuzoduma ngeMarumo Gallants namhlanje umbuzo ubuthi ngaze iyozala Nkomoni ngabe umfana ke uthunyiwe namhlanje uzothumeka yini noma ke kuzobheda umfana bethunyiwe lasemsuka hlala ke mbukeni Marumo Gallants yamkela lapha ke Kaizer Chiefs Toyota Stadium lapha ke endaweni yaseBloemfontein yimapenseni pena umsize bhala hle nje ubumgijima karote nje mamba awumathuza ngabe simakela ke nje ayisamba nesobe simhlanganisiwe la ebholeni ke laseNingizimu Afrika izophakanyiswa uShabalala athumela lapha ke phakathi eboxini uzobona iyavimba iMarumo Gallants Fontaine injabulo ithini kwaba lapha ke iCeltic Kapatino Mhango sala phansi uzoba ke ibhola layo iMarumo Gallants badlala ke ngoshesha afika lapha kusithole wenze njani ayibasa lapha enkundla Joyce from Langwane phakathi eboxini nali thuba khatha wase kwathumizandla Christopher Asithole nangu Kapatino Mhango bamhlalise kabi wavuka wayixosha lahlala ngokushesha leli yabhola lathola uJoseph Mlangwane ngale nenkundla wabona uSithole yadlala TV wadlala umtshini wasatellite antsho vele siyabe sibhadere antsho vele siyabe sikhokhile uSithole usuka kuyibaroka balwile baze bafika kuma-playoffs alesizini 18 waba nama-clean sheet awu-8 umehluko ke kuye kusho ukuthi ke kube ukuthi uNthwari ubiziwe eqenjini lesizwe kwakuthi ke uBruce yena akangabizwa eqenjini lesizwe nalithuba rakachiba ya Kaizer Chiefs abazothi bayiphakamise Gaston Sirine iphakamise faka lapha ke phakathi ebox bazofuna makhanda Windo Tarubi liyaphakama ibhola leKaizer Chiefs nasi isiphamba uzobuka Gaston Sirino Kalamasari imbaleka efaka lapha ke phakathi eboxini nalithuba sebenza yena ke umjujuzi eShabalala phakamisa uWashington Arobi engathi ke nizokwesenza jahe ibhola nalithuba likaShabalala khatha wase kwathumizandla ukhala kufanele uShabalala kuningi osekushiwo ey'nkundleni zokuxhumana okubi okubhekiswe kuba abafana naye uShabalala oHappy Mashiyane oNqobo bonke nje nabafana abancane kudala kukhulunywa kabi ngabo ongomu yayona bekhuluma kabi ke abafana abancane nange uShabalala opening game elihle igoli ingakho nje khala uShabalala uthi ke ekugcineni ngizovala ke inkulumo lezi ke ehlala ke ikhulunywa ngaye lapha ke uShabalala yena ke uRoshwin Adotli suka lapha ke eqenjini layo iCape Town Spurs nansi inkosi yeyitolo khipha lapha ke phasi kanokusho ngo-399 nje kuphela khonga mkhongi wena lapha ke usayine ebeka lapha ke enkundla kulo ke ibrawudi bayiphakamisa bafuna uShabalala sizingedlule ebekhutsha lapha ke iqembu leBaroka nange umdlalo odumo enza ke lezi ke simazi ngazo ke lapha ukuthi ke ayihlaba icele bese ke eyelula ke ngalendlela ucoach Dennis Malisela ngizokutshela nje ngasibheka lapha koDludlu Thapelo Dludlu phakathi eboxini nangu uNthwari uyalibamba uyaliyeka uNthwari
yena-ke uConstance Malisela ebekade esebenza naye uSithole, ingakho-ke emlandile wathi-ke umdlalo wami lo mabotsha phakathi ebhokisini. Kapatino Mhango kayi sebenza lapha-ke ivikela mbuso seyese liyavimba isotsha lithi nje seyese. Gaston Sirino Khalamasarini Baleka ranga indoda nomarashiya kanokusho bathi nokusho kanaphasi lakhona uyihlalele ayizobela lapha komphathi wohlelo Joseph Mlangwane ekhipha kamnandi ayisa lapha-ke phambili ufuna uthaphelo dludlu phakathi ebhokisini. Mhango offside Kapatino Mhango. Uma ngabe-ke kukhona-ke iy'nqumo abangahambelani-ke nazo, Kapatino Mhango phakathi ebhokisini afika lapha-ke Marumo Gallants nalithuba Mlangwane lapho bakhala ngepenalty uThino Mpepe corner kick. Otuno Mpepe corner kick. Awukubheka nje kahlelo ngako uShumekane. uNompempe ukhomba corner kick. Kubukela amabili ngathi-ke azobuya-ke enjalo angabonisi-ke kushintsha njengoba esuka hlala thola Mlambo mdlalo wodumo nongamazwi yosamazi zibekwa nje wajika-ke nge-360 wase-ke eletha ngapha-ke lenkundla ofuna uma othi-ke ningasheshe ningikhiphe madoda. Napha-ke bukela abalandeli abasikhumbuza lapha-ke Bloemfontein Celtic awuswelele samasele awubariphunya ngwanaka bana bawushebile iqembu-ke lelake lagijima ngabadlali abafana-ke noMark Mayambela, iqembu lake laphatha oKleinboy Tayibosa, uyabakhumbula yini uMoses Sibandiela, uyabakhumbula yini uJames Madidilane, uyamkhumbula Sirino, Gaston Sirino ufika ngapha-ke lenkundla Ranga Chibaviro onside Ranga Chibaviro afika lithuba Shabalala Shabalala awakalo Gaston Sirino Khalamasarini Baleka ukuthi amaphoyisa noma i-ambulance top later ipass kanokusho kodwa Chibaviro engelingakuvumi. Uzobuka othi uyadla uTshepo Rikhotso sinda ngokulambisa iKaizer Chiefs kuke nguqinisekise ozonqoba la kulo mdlalo usewinile ozoqoba Gaston Sirino alikhipha phakathi ekhishini kuye lapha-ke uGaston Sirino uyabhala uGaston Sirino awumphathi wohlelo uthi uSirino wrestling mina ngiyayibuka kahle mina uthi nje i-wrestling le niyazi njengoba ngizazi. Engapha-ke lenkundla Gaston Sirino ithatha kamnandi ufuna lapha-ke wandile Duba eyijubalele kaDuba phakathi ebhokisini bamshiya phansi uThino Mpepe i-free kick bayokhalela ukuthi-ke kube i-red card-ke beKaizer Chiefs, bayokhalela ukuthi-ke uMlangwane ebeseyi-last man kodwa-ke uNompempe kuzomele-ke abheke ukuthi-ke uMlangwana did he deny an obvious goal scoring opportunity noma cha usakhama down i-situation uNompempe akubheka nje kashelele ngako uShumekane nansi leyaphasa umbuzo uthi ebeyi-last man uMlangwane ukudlula kaDuba la uyobhekana nozinti ngqo uma ubheka ukuthi-ke uMathiyane naye-ke lapha koTshepo Rikhotso bebengale-ke nenkundla uMathiyane noTshepo Rikhotso bebengapha-ke nenkundla ukube-ke udlule lapha uDuba ebeyobhekana ngqo nozinti uzothini-ke uNompempe kunento-ke mbukele ibuzo ebizwa-ke ngeDoxo denying an obvious goal scoring opportunity nangempela ushona phakathi Nompempe le ayikhulumisi iyavimba iKaizer Chiefs Bradley Cross efaka lapha-ke phakathi nenkundla Gaston Sirino namu Sirino ayifesa kamnandi wandile Duba AK47 thula mdala mlekha khona ivorovoro yenze njani AK47 ifaka phakathi ebhokisini nalithuba phakathi
uyalahla wase kwathuma izandla kwathuma ihlombe 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 Mfundo paper 2 of Vilagazi Mfundo paper 2 of Vilagazi Marumo Kalanzi ubhalile paper 1 nge-first half uyawuphasa uthi umqeqeshi lethani upaper 2 manje uthi nje ngilifuna ngo-paper 2 phasi kanokusho nokushakana phasi lakho uyihlalele ihambe no-Gaston Asirino i-secondary assist ubona wandile Juba AK47 awuthula mntanami like hakhona ivolovolo iyathola Mfundo Vilakazi uthi ababhale upaper 2 iyadlala TV imali noma ibhokisi uthi ukhetha ibhokisi vele phuma Mfundo Vilakazi enza nje Daniel Msendami ubhekela nephawodi yena ke refrosla afika phake wakaba ufuna uxola mlambo amshiya phansi wakaba uyaqhubeka umdlalo omuhle 10 kanokusho endlela ya10 phakathi eboxini Daniel nalithuba isinda ngokulambisa iKaizer Chiefs iKaizer Chiefs akupheka nje kashelele ngawo kushuma inkani bekuyithuba elingqayisi vele leliya lokuthi ke iMarumo Galaxy utshontshe ke umdlalo Daniel Msendami akangaheda kahle yena ke uyamvimba lapha ke Bradley Cross ezohamba ke lebhola liphelele ngale ke lenkundla Rushwin Dotli sebenza lapha ke emumva mshawushile ayibhojela sehotela itepheka ubusuku nemini egama lakaZonaka unomfefo ishaka kodwa uyishaka kabili uyishaka kathathu iyadlula iKaizer Chiefs iyakhe ke uNazreddin Nabi ujabule ke uyafa ke lapha ke phakathi ke ebhenjini yena ke lapha ke Rasikan